phela nako eo dikereke di seng di itlhoma fela ha o re wa pota ke mokhuku wa kereke motho e mo o na le batho ba bararo ka moo maobanyana mona ho na le kereke mo batho ba teng ba ileng ba tshwara ba tholwa ba tsotse ka kerekeng ke Moruti umfundisi loyo baba uthi abantu babengcunu kule sonto lakhe ke Moruti kana go yeno o ka kerekeng ya hae ya tsola-tsola ka kerekeng ke Moruti ka jeno modern society na e re phelang yona ya semanje bothata bo re leng o bona hona bo re lokelang go lwantsha jalo ka batho ba bontate re se ke ra botshaba re be straight forward go bona re na le baruti ba etsang ketso tsempe ba etsang hore le boruti bo se ke ba hlola bo hlompheha batho ba sa hlompha baruti ona jwale o tswa re batho ka jeno le o fumane motho a bolaya motho mara tsa kereke a ya kerekeng every Sunday o fumana o thwe motho enwa ke Moruti ha rapella empa o tlote Moruti ena o tshwere o bolaile mosadi ya tsebang hore o seke wa bolaya ya tsebang lentswe la hore o seke wa feba mara o fumana tsa febelina street ka tsela e nngwe e makatsang a tsa febelina town a tsa febelina district a tseba yena self dintho tsena kaofela di entse hore le bana ba rona ba holang hona jwale ba seke ba hlompha baruti ba seke ba hlompha dikereke botsa batho ba baholo ha no fihla Bloemfontein botsa batho ba baholo ha no fihla Soweto mona Gauteng ene re ha o fihla hore ke batla Ntate Kgwabane bana baka ke utlwile ho thwe Ntate Kgwabane o dula pela kereke ya Methodist kereke ya Methodist ba ne ba o isa kerekeng ya Methodist tsamaya ka Bloemfontein o botsa kereke ya Methodist ha ba itsebe o botsa wena hore ke efeng yona eo tema le mpolellang ke efe kereke ya Methodist bana ba rona ba itsebe gona jwale mo rona re ne re hola teng re ne re tseba hore ha o ya mane ho Saki ya mfounela ke le Gauteng a rona heta lapeng mane ke pela kereke ya NG North NG ha ke fitla kereke ya NG o ka ngwana o na e tseba re ke mo ka jeno bana ha ba itsebe kereke ha ba tsore na kereke e ho kae ke bothata bo re leng ka re ho bona hona jwale ba bona ba modern society mane mo re lokelang re jwale re sebetse ka thata jwalo ka bontate o ka ba a politician o ka ba Moruti o ka ba teacher ke mo re lokelang re sebetse ka thata ho etsalang hona jwale ka modern society dikolong tsa rona ho etsalang batho ba tsama ba lo thunya ma teacher e shwella ka jarting ya sekolo pela bana ho la etsalang Northwest mo Ntate ileng a tsamaya Ntate monna moholo man wa bo 60 mamma a ilo hlaba motho e kgarebe hae ya bo 40 ya bo 30 pela bana nagana ka 60 denknet o tsofalletse eng 60 o tshwere thipa wa tsamaya ya sekolong pela bana ba primary o hlaba mosadi wa mmola pela bana ba rona ba bona engwana jwa modern society bana ba sana le letswala hore amfale ngamaphepha mfana so potile wa mbona na kutsovala metlo potile mfale ngamaphepha mfana bana ba se ba tshojwalo ka jeno ha wena no tshaba stopo ha nna ke ne ke tshaba stopo ntho di fetwile ngwaneso ke modern society ho etsahala eng ka modern society re phelang yona ho hlokeha banna ba tla ruta le bana ba bashimane ho fereya re dule le bona fatshe re ba rute hore ha o bua le motho wa mme o fereha motho wa mme o lokela hore o tlo o bue bana ba rona ha ba tsebe le hore ba praise ngwana na hape re hantle hore tshwa tla para hantle mmabatho botle ba hao ke ba dinonyana bana ba rona ha ba sa gona lo appreciate botle ha ba gone bana ba rona they cannot even say thank you ka tungo qeta o mo fa dijo ha qeta o ja moleko la hlela sejana mono o a tsamaya
ngwana hao o fumana ntate wa ka this modern society re leng ho yona a nkile koloi ya wa sa o kopa wena o ya fitla o tswa mosebetsi mo ntate Beleto Ntate Thuso o re tlonka koloi tsa ba le mosadi o fapana le yona ora marangwana o bana ko re ha bua le nna ke nnete ntho tse etsahala a go jwetse le shane go jwetsa nnete o fapana le koloi ya hao wena o ya kena ntate o re tlo tsamaisa mosadi o fumana boy e fapana le wena botsa bo red kontsane ba botse bana ba rona ba bashimane re ke yona ntho ya modern society ngwana o sa morutane le ho lwana ka jeno bana ba rona ba tseba lwana ba shapa bana ba bang a wa moruta wena o ntatae khalo phela dilemo o so tla utlwa o sane o kokota batho re moshimane o ke ona sa lwanne le batho bana ba rona ba se ba entse tjena ntho engwe hape ka modern society e bohloko ka o fetisa ho rona batho ba batso e o tla pelo ka kana go tsohle ka hara manane wa ka ke mona o bana ba rona ba seng ba hola ka ona bana ba rona ba hola ka mona o tseba hore jalo ka ke le thuso motaung ke le tjena hona le batho ba bang ba so bone bana ba ka ba ba tsebeng ba batle ha ba batle ba hloile hobane e le bana ba nyeo ba hluwa ka baka la hore ke bana ba hama ke modern society kana kwane yani e fitile bana ba bontate Moruti re tswa ro ke ngwana ntate Moruti se gotleng khotso mamang khotso hona jwa le ntho di fetwile ene ba be ba hlowe ke batho ba baholo ba sena mmeno bo di seni moroso o koro o fumana hore ntho yena e tloa le go batho ba baholo iya kae ka ke modern society e tloa batho ba baholo iya thewa iya kae iya baneng ke ntho re banna ba lokela hore hona jwale ba emelo feta bothata hape bo leng teng ka modern society ke batho ba tsebang ho sheba diphoso tsa batho modern society ntate rutile batho hore ba phele ka diphoso tsa batho hona le batho ba ba ntate le rato la bona le leholo ka o fitisa kora ha o tseba phoso tsa gwa ka o fela qetile bophelo ba hae ke bona bono ba re o dima diphoso tsa ntate khwabane o dima diphoso kore ke bophelo ba hae letsatsi le letsatsi ngwana mme ke bua ntho ena ke a leboa a le re fa sebaka sa hore re bue tjena re lokela hore re tle re bue di nnete ka dinako tsohle bane nnete le baruti ba re nnete ya pholosa ntho ya modern society e re bolaileng hona jwale hape ka hara South Africa mang le mang ya bua sheba hore na ditshebeletso di etsang ho tla bua motho mona a bue ka ntho ya bohlokwa a re mona re sebakeng se itseng ka bophelo re ka kgona ho lokisa ntho e itseng le itseng ra ilukisa ka tsela tjena ho hla motho e mong lena o ya bua ka mane hore ai ha no kgona yeno o tjena ho hla e mong ha no kgona social media le yona ikene e re yeno le shano e kene social media e re yeno a sen kore dintho tse ntle tse kaofela tse re di etsa le tse bonalang hona le batho ba bang ba sa di boneng people ha ba di bone next ntate every day ke na le lenaneo la jwale ke nako e ke letsa khotso mme o kae ntate Mtaung ke teng ke na le mathata ntate Mtaung mathata ke a feng mama o ntate Mtaung a sale ke aelwa RDP ena ke aelwa akso kenyetswe monyako ona wa ka kamereng mara o dula ka ra RDP how mama appreciation ke modern society kananelo mme o so kenyetswe mnyako wa RDP ha wona o ka kamereng tate Mtaung o tswelang ka kamereng mme a o kenye king ntate Mtaung rona re itseng a ke re mmuso re a etse matla o tle mmuso o tlo a kore re lahlehetswe ka ntho ya modern society le ke go appreciate kore o ka hara a 4-roomed house e aweng e kentsweng le ngwana hodimo mona wa tswa o fumana metsi a futhumetseng hodima ebile o le ka hara RDP a ke bue le mmuso mona ke bua ntho e ke nkopane le yona moyeng
hodima ho le jwalo mme le phela le ba kae ka tlung re babedi le fumanang bile re fumana grant ntate o fumana 1080 ai mama fumana tšhelete ba etsang ka mo e ka ba 4000 ha hona appreciation ene re go bolelle ngwaneso ho hodisa ngwana ka tlung o le ntate o le mme o sna appreciation ngwana o le yena o na ntho a tla appreciate bophelong ba hae ayiyo ntho engwe le ngwe o tla e bona ile nonsense fela e se ntho e lokileng modern society mpeki bue man ngwana ke ntwena watswa ntwena ile entseng ka jeno ke rata o leboa mmuso ka sena le gore ebe re a bua on this online re bua ka ntho ya modern society ka jeno mabotlolo makeishing mona o ka lata mabotlolo a tletse a majwala makeishing a ka kwala mabitla mabotlolo a majwala ke modern society bana ba rona ba thaba ha tauwe ke rona ha thabile ne re isa ngwana mong overseas hobane mmuso wa Freestata o le etsa mosebetsi o motlampi o isa bana overseas re na le bana ba ntseng di masters ntate tsa rehabilitation tsa di mine e re go bolelle ngwana ona o dutse ka office mane 4th floor mo primary o dutse mona ngwana tshwantse a tlo re tle re mo thuse right kontsana ke yona o teng ke teacher ya kae a dutse ya ba phone ya ngwana se illa he awustawuka njalo mastagi wangidakwa ngibheke phezulu mangidakwa ngibheke phezulu yazi ukuthi lenja ke ngwana umhlabe ngumyise overseas ya tshwering cellphone re makadaki udakwa zabheke phezulu udakwa bheke phezulu alonka chelete yasishaba ayemuse alokena skolo Germany alokena skolo England ayiswa musoma wathi yaba kiru yena kulungile mfana ka budakwa kahle ubesho mawudakwa ubheke phezulu ha hona uri chelete ikatswa ilo eta sidakwa sibheke phezulu yasechaba kokujwetsa ntho tsa bana ba rona unahana udutsile batho ba baholo mona phone ya haila iri mangdakiwe ngidakwa ngibheke phezulu amen kana kweo ngwano tshwantsile mo fe chelete botuna kholo ka ofela ba mo fe chelete aye moso mawati o ile tawa shebe udimo mose kwana moso modern society re linkare ho yona rona batho ba bontate re lokela ho yema ka maoto taba di mpe taba di mosenekeng hona le batho ba leng teng mona ba rekisetsana le bana di drugs in the modern society mme bana ba bona ha ba je di drugs tseo hona le batho ba leng teng in the modern society ba fang bana ba dikolo mikotlanyana ba lo rekisa di drugs dikolong in the modern society re lokela go yema hona le di kereke ka jeno tse yemeng tse emetseng bobi le manyala batho ba rapella basadi o ka rapella dihips wena ha isale o tseba o hola o le mokana moruti a lo rapella dihips ke eng yona ntho batho ba tella le modimo man ba tella modimo jwale ke yona ntho ena e bitswang e reng khara yona ya modern society e re lokelang ho ilwantsha mo se go teng batho ba tswang kae mo ba tswang teng bana ba fuwa di drugs bana ba tella di mistress bana ba shapa ma teacher ngwana sekolong o sa ba le jealous ha bone moika o na le chelete o batla re lena a be le chelete a rekise di drugs hona mo sekolong a rekisetse bana ba bang ntate we this modern society how le ntate kana kwa modern society o lokela ho sebetsa hararo ho feta ntate yani wa traditional society hobane maemo a bophelo a ka hara mo ferefere maemo a bophelo ka modern society ke setsokotsane ke le bonde rata ha o bua nra ke re ka tsa letsatsi lotlhe mara ke kopa fela re tswele ka mogolo o re tshwantse re meka maoto bontate re meka maoto ha re meka maoto di dileng ha re meka what are the things that we need to do as men ha re meka maoto hona jwale ntlhape re se ra tshaba o bua re se ra tshaba o bua re emele nnete re se ra tshaba o bua ntho ha ile mpi re tshore re ntho ena impi ha ya loka ire ke go tea mohlala hona jwala ke re bana ba rona ba sa di parading o seng
bana ba sa dipareteng se ba kena fela di-classeng se ba etsa re ke re he banna ha ke re lateng dipariti konyana e ke ikene ka jareteng ya sekolo re ke re konyana e ke ikene ka jareteng ya sekolo bana ba rona ba sa dipareteng ha ne ke le Turkey bana mo re fitla Turkey bana ba etsang bo bongaka bo eng kaofela re tsamaya mo re ne re maketse ampe le ntate le Dr. Magwe bana ba bo 5 years eng bana ho thwe bana ba tlo rutwa bongaka bana ka ba ime parading ba le parading re bontshwa bana hore bana ke ba tlo etsa bo doctor ba le fitla le bona ba le parading o se ha re le Turkey ntho engwe ke leng ya mmakatsa Turkey ha o isi ngwana ha ikele sekolong o ya le mmae le ntatai bao ba tla Turkey man sekolong sa bana bao ha o tlisa o tlo deliver bana o tla le mme o tla le ntate ka jeno re lokela hore re bue nnete ha re bua ditaba re na le bana ba bangata mme Mantombela o kila bitsa bana ditueleng ba ka bang 300 to 400 ba senang bontate kaofela ne re le mo le bontate belote kaofela bana ba kaofela ba tsebe bontate bona ha ba tsebe bontate bona totally re lokela ho ema ka maoto ka nako ena re tle re lokise dintho tse ka reng tsa today ke letseditswe ke ngwana wa botshabelo ke batlile ke lla a bua ka stepfather sa hae a re ha se o bone ntho e ntle jwalo a re ntatai ya motswetseng o na sa mo tshwara hantle empa itsa mma ya tlo hlokahala mma ya salletswe ke motsotso ra hlokahale a mo tshwara ka letso a re ngwanaka o ske wa lebala ntate yani e o seng tatao e mmae a neng a utlwana le yena a re ke a shwa ke a tsama empa o ska lebala ntate wa tswa re ngwane o re ka mora ba mmae a hlokale ya ba ha o sa le monate ha bolapeng ntho a ileng a etsa ke a ya ho ntate ana re mme o itse ke tle ho wena ngwanong o na le degree o a sebetsa o la ntate wa sona stepfather sa hae se o itse se 72 years ona bua le nna ka jeno se mo isitse up to university ya ba le degree a qet o mo bitsitse a rotato bang konje a o thiko ke mo lebetse o mo bitsitse ntatai eno a mo kenya sekolo hona le ngwane mong hape hona mo today o kentswe sekolo ke malome wa hae ya yes jwalo o mo kentse sekolo a bile a sasa kore yer ba go bone bona ntho tse ntle tse jwalo a buti ntlwele empa ntho e ke buang ke na motswalle wa ka bontate ba hona jwale le montse re leng ho tsona re lokela ho emela nnete ha re a tlameha ho tshaba hore re bue dinnete ana re a tlameha ho tshaba hore ha batho ba rekisetsa batho locationeng dijo tse bodileng re se ke ra tshaba hore mona spaza shop sena se rekisa ntho tse bodileng hona ho etsa ho degrade seriti sa rona batho ba batsho hore mona ho bodile ke ile ka fana ka 7 days hore bo cleanwe man mo di traffic cop di sebeletsang teng ne re ha batho ba lonka license mo mona Mangaung batho jwang bo bukana o nka license jwang o sa bone le ka morao ka bua se le moeng ka re ke lefa 16 days ho bo ho clean mo ka nnete ba hlwekisitse hobane bo hlweki bo pela qetile ntate. Thank you very much for the opportunity to share this knowledge with us and lenano la how maneno not like maneno how I and an impact mo maphelong a batho. May God increase you in that area because so se bopa maphelo. Ke le bua ntate wa ka